Ntombi umama wabantwana uyayazi lento siyenzayo. U-Andiswe Ngimaze lapho ngitsho yena khaya. Uyayazi lento siyenzayo. ufihlelo mfana engamcela amanyala nje. Wena uyakwazi ukukhohlakala kwakhe la mntwana. Oh, bantu basingayithini iwese bayandazi. Silapha. Sibhizi silungiselela Angasikhomba njengamamenemene kaloku. Singamamenemene kaloku athi uqhela ufika hlale nathi apha ezisa abantwana. Hey, sike sophula ezizwe. Hayi ngesanzima. Sike sihambe kwakulomsi. Sibe zindaba zalelali. Bapha abanye abafazi nakona ke sophula ezizonke. Hayi sihle sisami yasibona. Hayi siyeke sivele uvale. Hey sithe nokuthi. Hayi esisami sihle nyani. Sayisiraphi isithebe. Bapha abantu abalapha basiphathele isithebe. Sophula ezizonke. Olwabe sanesithebe. Hayi susovuza ngifuna uba sivule esi. Abantwana basedolobheni sizokuphula kanjani na? Awubundife. Umuntu yami nje uthi masihambe sokhangela izithebe lapha uba sinozifumana nakwela Class yapha. Andidinwanga ke bantawa abantu. Utata lapho uvile ukuthi ufuna nato ukufuna. Sokuqala ngokuthi ubeke amanzi. Ewe Nathi zona siphi? ziphi ziphansi. Hayi, cameraman asinto kokwazi umntana singazizwa kakubi yenza. Hayi andidinwanga. Isukana selonke.